Pozdrav svima. Evo ovako, danas imam da vam predstavim nešto fenomenalno. Radi se o jednoj brutalnoj maloj EDC lampici. O čemu se radi? Radi se o Olight lampama, tačnije ovom modelu S1R Baton 2. Jedna mala, zgodna lampica koja je mene bukvalno iznenadila fenomenalno, znači pozitivno me iznenadila. Već duži period želim da nabavim nešto od ove kompanije koja radi ove fenomenalne lampe, pa sam ovom prilikom nabavio nešto za mene što će mi raditi posao. Kao što sam rekao, radi se o jednoj maloj lampici, pa ćemo početi sad redom. Znači, kao što možete vidjeti ispred mene, crna, kompaktna lampa. Samo da vidimo ovako, da pokušam. Radi se o jednoj maloj lampi koja ima 1000 lumena. Verovali ili ne, pravih 1000 lumena. Znači, kućište aluminijumsko sa ovom agresivnim rukohvatom za, znači, da ne kliza u ruci i u prstima. Znači, pogledajte ovo. Sad s ove strane dolazi ta njihova originalna baterija. Znači, dole ide ovaj deo. Samo da... Znači, zavrne se do kraja. Sad ovako, da krenemo, kao što sam rekao, redom, pa ćemo prikazati, evo, dolazi u ovoj kutiji. Jako lepo odrađeno, znači mene podsjeća na one Samsung telefone. Šta dolazi ovdje, sad ćemo vidjeti u kutiji. Ovaj deo, znači, za izvlačenje, to. Sad unutra jedna mala plastična kutijica za skladištenje baterija. Ova vezica, znači za kačenje, da možete oko ruke da nosite, da vam ne ispadne, da ne izgubite. Ja to nikad ne koristim. Specifikacija vezano za lampu. Sad ćemo kutiju pomeriti sa strane. Znači, dolazi ova torbica, znači za skladištenje lampe i punjača, da možete, znači, sve to da objedinite unutra, da ubacite i da nosite. Dolazi jedan specifičan, bar za mene, punjač koji je magnetni, znači za dno lampe. Pogledajte ovo. Kao što ste vidjeli, znači, pogledajte ovo, magnetni. Sad skinem ovaj zaštitni čep. Da vam pokažem to kako izgleda. Znači, sa indikatorom ovdje da li je lampa puna ili ne. Znači, crveno da je prazna, zeleno da je puna. Fenomenalna stvarčica.
Meni jako interesantno, nisam do sad imao priliku da imam ovako nešto. Znači, mnogo dobra fora. Bukvalno, evo, kao što sam rekao, znači ako držite u kući, brzo se skida, znači stavlja, puni. Sad, kao što ste vidjeli, to bi bilo to vezano za punjač. Da vam pokažem jednu dobru stvar, tačnije fenomenalnu stvar. Ova lampa ima mnogo dobrih stvari. Jedna od tih stvari, kao što ste vidjeli, taj magnetni deo, u prirodi, kada treba da osvijetlite nešto i da stavite na pogodno mjesto lampu, kako bi to mogli uraditi, znači morali bi negdje zaturiti neko drvo, jednostavno uzmete vaš nož, zabodete ga u drvo i znači lampa, pljas, usmerite gdje vam odgovara i lampa stoji. Jako, jako čvrst magnet, nema šanse da otpadne. Šta više, možete zalepiti, znači, u kući na frižider ili nešto ako nestane struje, ili jednostavno na auto kada ste u prirodi. Kao što sam rekao, fenomenalna lampica, znači brutalno jaka. Indikator, znači u boji zelenoj, lampa puna. Znači 1000 lumena, jako, jako. Sad pogledajte šnalicu. Šnalica je fenomenalna, znači zato što može da se nosi na dve strane. Izuzetno jaka, čvrsta šnalica. S tim što kontra, znači okretanjem ovako, možete navući na vaš kačket i imati čeonu lampu. Što je jako, jako dobra stvar. Znači sa ovom malom lampom imate ručnu lampu i lampu, znači do duše potreba vam je kačket i imate čeonu lampu. Šta još mogu da kažem o ovoj lampici? Jednostavno čovjek kada je uzme u ruku bukvalno se zaljubi u ovakvu lampu. Sad ću pokušati malo da izađem napolje, da nađem neki dobar mrak, da vam pokažem kako ona radi. Evo ovako, izašao sam napolje, nije sad ekstremni mrak, znači negdje je oko 8 i nešto, tako da pokazat ću vam sad jednostavno lampu kako radi. Pogledajte ovo. Evo, znači 1000 lumena. Piše tamo do nekih 145 metara je efektivni domet, da kažemo. Ima par režima. Znači, strob, jako dobar, znači ako bi nekom uperili u oči, baš bi ga zaslepeli. Znači 1000 lumena nije igra. Lampa, fenomenalna. Svetlo jako, jako prijatno, znači belo svetlo. To bi bilo to, znači što se tiče lampe, jednog skromnog predstavljanja. Ostao sam vam samo dužan da vam pokažem, koga zanima u specifikaciji, šta piše na onoj kutiji, pa ću vam sad pokazati. Evo me, znači opet unutra. Evo još jednu stvar isto vam pokažem pre
kutije. Jako kompaktna, kao što sam rekao, pogledajte ovo. Spakuje se u ovu torbicu neosetno, znači ne zauzima mnogo mesta i u džepu jako prijatna. Sad malo da vam prikažem. Sad, ovo sam htio da vam prikažem, da vam ne bi ja to pričao na pamet, jednostavno možete stopirati klip i pročitati. Znači turbo 1000 lumena, 660 12,05 lumena. Znači u 5 režima, 145 metara daljina. Tako da, znači otporna je na vodu, može se znači bukvalno koristiti u vodi. Otporna je na padove, udarce. Fenomenalna mala lampica. Pitaćete me odmah, znači verovatno svi cena. Ja sam ovu moju platio, 50 € me izašla. Da li je mnogo ili ne, to ćemo ostaviti za naredni klip, pa ćemo pričati o stvarima da li vredi ulagati u opremu. Tako da će sljedeći klip biti ta tema. Pozdravljam vas sve još jednom, pa se gledamo u narednom klipu.